Dobro, ljudi, danas idem s Andreas potraga za... Monstero. Da, tu bi se trebao naći, da uđu u kartu pa neko vide. Tu dođete, znači ovdje je na ovoj lokaciji. Da. I evo ga. I da je tu, ne? To je... Ja. Ajmo ući u njega. Zašto si otvorio vrata? Ljudi, možda će vam se ovo reći da on otvorio ova vrata. Da. To je malo i čudno. Mrnje se na ovom autu kad sam ga vozio. Ajde, gledajte šta sad on može napraviti. Ne, Kako mislite da je on neki glupi auto? Vidit ćete. Evo vam glupoga. Samo jeste dela. Samo jeste vam delati. Da, kad vidite ovog, samo ga presvucite. Kad vidite motora, samo ga zgažite. I skačite na njih. Da. Kako je ovo drca? Da si je rekao. Kako je ovo drca? Au, prvo je ispod tebe. Da. Dum. Nemoj mene na... Moj me dupe. Aj. Šta je tamo dole? Voda? Samo Je. što sam rekao to. Tako neka se puši, neka gori. Da. Šta god. Šta je ovo bića kod traktora? Bježi! Sad me drugi ubi. Stvarno, ovi taksi su... Eto bio je, ti to sad odaj. Ko sam se tu? Mi to ti prošlo ispod tebe. Znači, možete dvije vrste monstera naći, bijeli u ovakvi. Kaki bijeli. Pa neki bijeli monster možete naći. I u ovakvi. Stvarno, sad te vataju divću auta. Nemoj. Sad me hvataju dvojca. Super! Auto. Ja! Rave. Da, ja ću ti ga upisati. Da je uzim Znači to. ima i svi Da ustavi tu. Avio. Evo ga. Ja vidite monster. Pazo! Da, možete i A njega to je naći. A, G, B, D, V, C, I, D. Evo i ovo ostale. A u ovog smo mi nosili, tek prvi put sam ga nosio. Imao sam cifra, ali nisam baš htio. Promet. Ezakmi, pujća, ne ovi. I, A, B, E, N, to. Ne! Mega udarac. Da, dođi vam. Og. Ne. Evo vam. Da vidite, sad sam buklo. Heso se piše zajedno. Život i pare. Očistiti mante. Ko su se ovako pjesmu? To. Ko u posljednji su se ovako Pusanje pjesmu? iz auta. To je... Ne, voda! Jecka. Jetpa. To je kao da. I umpet je jecka. Evo. Znači, nećemo više odugo početi, evo to vam sad ići. I kad ćemo prestati? Samo dok ja pokazam još jedno gdje se nalazi. Mislim da ovaj kusa. Sam da se voda digne da i mogu vodu dići tu. Znači, tu možete ga naći. Sad lijepo trči do tamo. Da. Hajde. Skoči tu. Pa dobro, ti Stani. ide. Da ne Dobro, ide vas uzmi greška. kamiona. Što tu bi?
Kamiona sudaruj. Ovak čuć. Kako da policija vata? Je to. Zašto te auto napada? Da ga upisala. Šta je dole? Zemlja, voda. Bolje je voda. I ti bi šutao da sad skočiti, pa ti bi si umro. Evo ti A, ga koliko se teši troši. Evo ga. Jel vidite di se može naći? Možeš on, je tu što je da je. Evo ga! Da, evo ga. Stvorio se. Znači, mi smo ga totalno fulali. Bio cijelo vrijeme tu mi nešto ne gledali. Ne vidite kak izgleda. Ima i ona i taki. Ma ne ga zaminirat. Da ga malo probusaj. Da ga Ne vide. mogu ga ni minirat. Pa da ga malo probusaj. Hop. Znači ima šifru koliko hoćeš. Da. Meni se čini ovaj ko da je puno bolji. Aj gledajte ovo. Ova sad tamo slika. Da, jedna I baka misli slika. Ajde, kak je lijepa pohranjaj. ona zgrada. What the fuck? WTF? WTF? Ona misli mene prebit. Ova baba će, mislim sad otići. Misli, joj kak je lijepa ona zgrada, joj kak je prelijepa. What? Staj mene. WTF? Vidite sad sad napraviti. Ona misli, ma jebe se ovu. Ove slike, jebe se ovu zgradu. Jebe se ovu. A učitavu. Evo, sad je ona misli, ma jebe zgradu. Jebe se. Ne, jebe se. Da. Ne, jebe. Da sad gledaj to ljudi. Daj slušaj. I Čekaj, ne, sam se Tuši. Eto, Jer je normalna ta baba. pa ne znam. Ba on smo vam pokazali jednu... WTF? Čekaj, počekaj. Odmah ode monster. WTF? Wow, vidi ga. Daj, prekinti. Pa. I to je bilo to za ovu Ajmo epizodu. ovo napraviti. Idemo Nemoj sad. još da bude gotova epizoda, nemoj. A to je... Šta, u prikovici si? Da, možete pucati iz prikuće, sedam tu. I možete ovo raditi. I to se desi. Da, raditi. To je bilo to. Idemo sad u sljedećoj epizodi. Ćao. Da, nećemo još... Ako ne budete gledali i lajkali, prestat ćemo snimat. Da, stavljajte lajkove, komentare, nećemo snimati više nikad. I to je bilo to, idemo se u sljedećoj epizodi. Pa!